Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro bitandukanye nkomeje kugenda mbagezaho ni ku itariki ya 10 y'ukwezi ni ukwa gatanu 2026. Reka mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mudukurikiye muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Niba waramaze gukora subscribe cyangwa se abone wagize neza, ariko niba utarabikora mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se abone mu rw'igifaransa ukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu n'ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho cyane ako kanya. Nawe uhemukira u Rwanda ngo bimugwe amahoro. Colonel Desire Migambi ni umusirikare wa RDF cyangwa se mu gisirikare cy'u Rwanda, inkuru ikomeye cyane imuvugwaho. Mbere gato yuko rero njya kuri amakuru yombi, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Nk'uko nababwiye, biravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zabashije gukura ibiro 13 n'igice bya uranium ifite ubukana mu kigo cy'ubushakashatsi ku ngufu za nucleaire cya Venezuela, ijya kuyibika ahantu hatekanye muri Amerika. Byatangajwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe ingufu ku itariki ya 9 Gicurasi 2026, aho rwavuze ko kugira ngo iyi gahunda igende neza Amerika yafatanyije n'Ubwongereza. Umuyobozi mukuru w'urwego Brandon Williams yavuze ko gukura iyo uranium muri Venezuela ari insinzi kuri Amerika, Venezuela ndetse n'isi muri rusange. Ati gukura uranium yose ifite ubukana muri Venezuela biratanga ikindi kimenyetso ku isi cy'uko Venezuela igiye gusanwa ndetse no kugirwa nshya. Iki kigo gishinzwe ingufu cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasobanuye ko gutwara uranium byasabaga kwigengesera cyane kuko yacishijwe ku butaka ibona kujya mu bwato ijyanwa muri South Carolina. Bibaye mu gihe kandi Amerika na Venezuela byari bimaze iminsi birebana ayingwe, kugezwe ku itariki ya 3 Mutarama 2025 Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru Caracas, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa bajyanwa muri Amerika. Maduro yashinjwaga kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. Icyakora nyuma yaho habonetse agahenge hagati y'ibihugu byombi, dore ko nyuma y'imyaka igera kuri 7 hasubukuwe ingendo ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekeza muri Venezuela naho indege ihagaze. Ni mu gihe kandi mu ntambara Amerika ihanganyemo na Iran, urebye icyo Trump ayishakamo ari uguhagarika Iran gukora uranium ifite ubukana ikorwamo intwaro za nucleaire. Hanyuma rero mu yandi amakuru aravuga yuko nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru cy'uko ikiro cy'isukari igura amadolari 40, ubuzima bukaba bukomeje kuzamba muri Minembwe. Ku mugoroba w'itariki ya 30 Mata 2026, abatuye muri komine Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu byishimo byinshi cyane ubwo bakiraga abakozi ba komite mpuzamahanga mu muryango wa Croix Rouge. Hari hashinzwe imyaka myinshi nta bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi babasura bitewe n'umutekano muke. Louis Yin Wine Sint wari uyoboye itsinda ry'ikomite mpuzamahanga ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yasobanuriye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale ko uretse Minembwe banasuye ibindi bice bihana imbibi birimo Prezero, Mikenke na Kipupu, batanga imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. Nubwo ubufasha bwatanzwe na Rwine, yagaragaje ko hakenewe indi miti irimo iyica udukoko mu bisebe, igabanya kandi uburibwe n'ibikoresho byifashishwa mu butabazi bwihuse nk'ibyo kubaga, ibitanda by'abarwayi ndetse n'ibikoresho bipima indwara. Yavuze ko ibitero byagabwe muri ibi bice byakomye mu nkokora ibikorwa birimo amasomo mu bigo by'amashuri na serivisi z'ubuvuzi. Abaturage bagorwa kandi n'ubuzima kuko kubona ibiribwa bigoye cyane kandi ko n'ababibonye bishyura amafaranga y'umurengera. Ati ikibazo cy'ubukungu nacyo kirahangayikishije cyane, kubona ibiribwa ati biri kurushaho kandi kuba ingorabahizi, ibiciro byaho ati byaratumbagiye. Urugero, ikiro cy'isukari ubu kiri kugura amadolari 40, hiyongeraho kubura ibyo kurya ati ku miryango myinshi cyane iri muri iki gice bitewe n'imirwano. Ruin yasobanuye ko yasanze ikigo nderabuzima cya Prezero kidafite ubushobozi bwo kuvura abatewe ibikomere n'amasasu, bityo ko iyi komite mpuzamahanga ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yafashe icyemezo cyo kujya ayihakura indembe ikazijyana mu bitaro bya Fizi. Ku bitaro bya Mikenke, Kipupu yavuze ko n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi byashize, mu gihe ibitaro bya Minembwe byo bikora ariko nta miti ihagije bifite, ibikoresho ndetse n'abaganga bazobereye kuvura. Ati kujyana abarwayi ati ku bitaro biracyagorana cyane bitewe n'ibitero n'imihanda yayo iragoye cyane cyane mu bihe by'imvura, bivuze ko abakomeretse cyane badashobora kandi kujyanwa ku bitaro byashobora kandi kubavura. Amavuriro ntashobora kandi gufasha abarwayi kugeza bakize, ati bituma abantu benshi cyane bahura n'akaga gakomeye cyane badashobora kandi kubonera igisubizo.
umukozi wa komite mpuzamahanga ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko kubera icyuho kiri mu mavuriro yo muri ibi bice, ababyeyi batwite n'abana bari munsi y'imyaka igera kuri 5 bapfa ku bwinshi kuko nta buryo buhari bwo kwita ku buzima bwabo. By'umwihariko Louin yasabiye abatuye muri Minembwe, Prince Robi, Kenke na Kipupu gufashwa kubona ibiribwa, amazi meza yo kunywa n'imiti impande zihanganye kandi ntizitambike abari mu bikorwa by'ubutabazi kandi zikirinda guhungabanya umutekano w'abasivili muri ya bice twavuze hejuru. Hanyuma Colonel Desire Migambi ni umusirikare ukomeye cyane wa RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, ati ntawe uhemukira u Rwanda ngo yimugwe amahoro. Abakunzi ndetse n'abakinnyi ati b'umukino wa golf mu Rwanda bibutse ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'ingabo n'abaturage mu ngabo z'u Rwanda, Colonel Desire Migambi, asaba urubyiruko kwirinda guhemukira igihugu kuko ntawe wabigiriyemo amahoro. Iki gikorwa cyabaye kuri uwa gatandatu tariki ya 9 Gicurasi 2026 kibera kuri Kigali Golf Resorts and Villas, kitabirwa n'abakozi n'abayobozi baho, abayobozi muri Minisiteri ya Siporo, Minisiteri y'Ubumwe n'Abanyarwanda n'Inshingano mboneragihugu ndetse n'abo muri Minisiteri y'Ingabo Minadef. Abitabiriye babanje kandi gucana urumuri rw'icyizere, hakurikiraho kandi kumva ubuhamya bwa Karasira Venuste wari utuye Kicukiro, nyuma akaza kunyura mu nzira igoye azizwa uko yavutse. Karasira yasobanuye ko tariki ya 11 Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ari munsi mubi cyane utazibagirana mu mateka y'Abatutsi barokokeye i Nyanza ya Kicukiro, ahiciwe abari bahungiye muri Eto Kicukiro bamaze gutereranwa n'ingabo z'Ababiligi zari ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro minual. Gusa avuga ko umunsi wakurikiyeho inkotanyi zahageze zikagerageza kandi gufasha abagifite umwuka wo guhumeka, ari nako yifashishijwe kongera kandi gusubiza ubuzima busanzwe no kwibaka. Colonel Desire Migambi wari ku rugamba rwo kubora u Rwanda asabye urubyiruko gukura amasomo mu buhamya n'amateka y'igihugu bumva bagacyubaka aho kugisenya. Turashaka urubyiruko ruzi ikiriho, urubyiruko kandi ruri mu rugamba kandi rudapfusha ubusa imbaraga rufite. Hari ibyonyi byinshi bitwara urubyiruko, muri kubona ko hari n'abatangiye kandi guhemukira u Rwanda bakarusebya ndetse bakanarugambanira. Mujye mumenya ko burya u Rwanda iyo urusasiye imigozi rurayiguhambiriza, ntawe uhemukira u Rwanda ngo bizamugwe amahoro. Urubyiruko mureke dufashe abanyarwanda kugarura ubumuntu. Umukozi muri Mini Ubumwe Dr Emmanuel Hakizimana yavuze ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi barenga miliyoni ari isomo ku mahanga rigaragaza aho igihugu gishobora kandi kugera ku gihe cyaranzwe n'amacakubiri. Yasabye bakina golf gukomeza inzira yo gukora siporo kuko ari umwe mu mikino ishobora kandi guhuza abantu kandi bakaganira ku byabagirira akamaro aho kuganira ibisenya. Umuyobozi wungirije muri Kigali Golf Resorts Villas, Claire Kayitesi, akaba rero yavuze ko iki kigo kizakomeza kandi kubaka igihugu giharanira ko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Ati umwijima u Rwanda rwanyuzemo ukwiriye ati rwose kutwigisha ndetse kandi ugatuma twamagana amacakubiri, ati twivuye inyuma, ati ahubwo tukubaka ejo hazaza heza hacu. Natwe rero twiteguye kandi gushyiraho uruhare rwacu muri urwo rugendo. Uyu muhango wasojwe ati hahembwa abakinnyi bitwaye neza mu irushanwa rya golf ryo kwibuka ryateguwe na Rwanda Golf Union. Abitwaye neza mu bagore ni Diane Mukunde mu cyiciro cya handicap 19 kuri 36 ndetse na Munyana Roseline mu cyiciro cya handicap 0 kuri 18. Mu bakuze ni Rutamu Innocent wahize abandi. Mu byiciro by'abagabo bahahembwe uwitwa Twahirwa Davis muri handicap 19 28, Bunyenyezi Keith muri handicap 18, naho uwitwa Kabatende Darlington yitwara neza muri handicap 0 ku 9. Mu bakinnyi bamaze rero kumenyekana ko bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi barabakinnyi ba golf harimo uwitwa Sakumi Anselme, Bukaka Gerard ndetse na Dr Munyangeyo Charles. Reka duhindure ingingo tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye. Babwire ko imikorere y'umuryango w'abibumbye Loni cyangwa kuvuga Loni Geneve ikomeje kuzamba. Amashami y'umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga biri kuva mu mujyi wa Geneve mu Suisse bitewe n'ibibazo bikomeye cyane by'amikoro n'impinduka za guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye mpuzamahanga.
Kuva muri 2025 imirimo irenga 3,000 yakorerwaga i Geneve mu Suisse yakuweho cyangwa se yimurirwa mu yindi migi idahenze cyane. Urugero, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ririmo kwimura 70% by'abakozi bayo bakoreraga i Geneve. Uku kugabanya abakozi b'ibikorwa kubarwa no kubayeho ku nshuro ya mbere mu myaka 80 y'umuryango w'abibumbye. Kugorwa mu by'amikoro gushingiye ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibereyemo Loni umwenda urenze miliyari 2 z'amadolari Amerika mu misanzu y'ingengo y'imari. Hanyuma bamwe mu nzobere bavuga ko uko kugabanya ibikorwa ari igisubizo kiziye igihe kuko imikorere muri iki gihugu ihenze cyane. Bagaragaje ko abakozi mpuzamahanga kandi bahabwa inyongera ya 89.4% ku mishahara yabo y'ibanze kugira ngo gusa babashe guhangana n'ikiguzi cy'imibereho iri hejuru mu mujyi wa Geneve mu Suisse. Benshi bagaragaje impungenge ko izi mpinduka zigiye kandi gutuma isura nziza y'umujyi wa Geneve y'ihuriro ry'amahoro ku isi ihinduka. Kugira ngo umuryango w'abibumbye ubashe kandi kwisanisha n'izi mpinduka, urimo kwinjira mu buryo bushya bw'imikorere, aho ibihugu nka Kazakhstan, Qatar n'u Rwanda ubu byagaragaje ubushake bwo kwakira ibiro byayo muri rusange. Hanyuma tuve kuri iyo nkuru mbabwire ko ahubwo umunyamakuru akomeje kugenda avugwa nuko Toyota izakoresha miliyari 4 ndetse na miliyoni 300 z'amadolari Amerika mu kuziba icyuho cy'ingaruka z'intambara ya Iran. Uruganda rwa Toyota rwo mu Buyapani rwatangaje ko ingaruka z'intambara ya Iran zizarutwara arenga miliyari 4 na miliyoni 300 z'amadolari Amerika muri uyu mwaka w'ingengo y'imari mu bikorwa bitandukanye. Uru ruganda rukora imodoka nyinshi cyane ku isi rwagaragaje ko ibyinjira byagabanutse kugeza ku kigero cya 50% mu mezi 3 ya mbere y'umwaka. Rwabitangaje ku itariki ya 8 Gicurasi 2026 rushimangira ko umwaka uzarangira inyungu igabanutseho kimwe cya gatanu. Rwatangaje ko ibizagenda kandi mu kuziba icyuho by'ingaruka z'intambara biri kuruta imodoka zikoresha amashanyarazi ruri kugurisha. Miliyari 670 z'amadolari z'amayen no kuvuga zo akoreshwa mu gihugu cy'Ubuyapani Toyota izakoresha n'ay'ibikoresho byahenze gutinda kohereza kandi ibicuruzwa byatumye kandi no kugabanuka kw'ibyo rucuruza nk'uko umubaruramari wa Toyota witwa Takanori Azuma ibivuze. Ingaruka z'intambara ya Iran ziri kugaragara mu bintu byose kuva ku giciro cya lisansi, ikiguzi cy'ubwikorezi, ikiguzi cy'amarangi n'ibindi bikoresho kandi bikoreshwa mu ruganda ziteranyirizwamo imodoka. Toyota ivuga ko imodoka za hybrid imaze kugurisha zishobora kandi kuzagera kuri miliyoni 5 bizaba bibaye ubwa mbere muri uyu mwaka. Ni ibigaragaza uburyo abantu bari kwimukira ku modoka zikoresha lisansi nke. Icyakora uru ruganda rugaragaza ko ibi bidahagije ngo hazibwe icyuho cy'ibiciro biri kuzamuka. Ibyo Toyota yinjije bivuye mu bikorwa byayo mu mezi agera kuri 3 kugeza tariki 31/2026 bingana na miliyari 569 na miliyoni 400 z'amayen, no kuva arenga miliyari 3 ndetse na miliyoni 600 z'amadolari Amerika avuye kuri miliyari 1,100 z'amayen arenga miliyari 7 z'amadolari Amerika yari yinjiye mu mezi nk'ayo ya 2025 muri rusange. Hanyuma babwire ko uwitwa Putin asanga intambara yo muri Ukraine igiye kurangira. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagaragaje ko intambara igihugu cye cyagabye kuri Ukraine ishobora kuba igiye kurangira. Yabigarutseho bw'ingabo z'igihugu cye zakoraga karasisi mu birori byo kwizihiza intsinzi y'Abasoviete ku Banazi mu ntambara ya kabiri y'isi mu mwaka w'1945. Perezida Putin yahise rero agaragaza ko igihugu cye cyatsinze intambara muri Ukraine. Yakomeje kandi agaragaza ko intambara iri kugera ku iherezo kandi ko yiteguye kandi ibiganiro biganisha ku mahoro. Ntekereza ko ikibazo kiri kugera ku iherezo. Bwana Putin kandi yagaragaje ko yiteguye kugirana ibiganiro ku mutekano w'Uburusiya w'Uburayi, ariko kuri we asanga ukwiye kandi kugaragara mu biganiro wari uwahoze ari chancelier w'Ubudage witwa Schröder. Uburusiya bwagabye ibitero kuri Ukraine muri 2022 ubwo iki gihugu cyashakaga kwinjizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO cyangwa se OTAN. Ubwo yavugaga ku mpamvu y'intambara, Putin yagaragaje ko abayobozi b'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bari baremeje ko batazagarurira NATO mu burasirazuba, ariko bagerageje kandi kwinjizamo Ukraine barenze ku masezerano.
Iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze imyaka irenga 4, ikaba kandi yaragize ingaruka zikomeye cyane zirimo kuba Moscow yarigaruriye igice kinini cyane cy'ubutaka bw'iki gihugu cy'igituranyi, iyangizwa ry'ibikorwa remezo ku mpande zombi, impfu z'abasivili batagira ingano, abaturage bishwe, abakomeretse ndetse bavuye mu byabo. Muri ibyo Putin rero akaba mu by'ukuri avuga ati uko byagenda kose intambara igomba gushyirwaho iherezo. Ni Putin. Hanyuma mu Rwanda hari inyubako imaze iminsi iteza ibibazo. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwatangaje ko guhera ku itariki ya 5 Gicurasi 2026 inyubako ya RDB iherereye ku Gishushu yise ifungwa by'agateganyo kubera imirimo yo kwivurura. Hari hashize iminsi mike abakozi bakorera muri inyubako bamenyeshejwe ko bagomba kwitegura kwimuka. RDB yavugaga ko ibigo byakoreraga muri inyubako bigiye kwimurirwa mu bindi biro ku buryo kandi by'agateganyo. Itangazo rya RDB rigira riti mu gihe ibyo biro bishya bitaratangira kandi gukorerwamo serivisi zikomatanyije za One Stop Center ati ziratangirwa mu igorofa ryo hasi y'inyubako ya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minefra iherereye ku Kimihurura ati ku muhanda wa KG rimwe mu mujyi wa Kigali. Izindi serivisi zakomeza kandi gutangwa hifashishijwe ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga za RDB zisanzwe zikoreshwa mu bigo byabarizwaga muri RDB building harimo RDB, RSB, RCB, Rwanda Convention Bureau ni ukuvuga na RMB, Rwanda Mining Bureau ndatekereje ndetse na Rwanda Housing Authority. Inyubako rero ntiyakunze kandi kuvugwa rumwe. Inyubako irereye ku Gishushu n'inzu ifite imiturirwa 12 n'amagorofa 4 yo munsi ashobora kandi kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye birimo parking cyangwa se aho gukorera imyitozo ngororamubiri ifite metero kare 42,000. Yaguzwe na leta kuri miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'igihe bivuga ko idafite ubuziranenge kandi bukwiriye. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere imiturire cyavuze ko cyabanje kandi kuyikorera ubugororangingo kireba niba nta kibazo ifite. Isesengura ngo ryasanze ifite ibibazo, hafatwa ingamba zo gukosora amakosa yo mu myubakire yayo arimo ayaturutse ku buryo yari yarashushanyijwe n'andi yo mu myubakire. Bivuga ko uko iminsi yagiye ishira ibibazo byayo byakomeje kugaragara ku buryo byagezaho isaduka. Uko imyaka yagiye kandi ikurikirana bivuga ko ayo makosa yakomeje kandi kugaragara, ari nayo mpamvu rero hafashwe umwanzuro w'uko ku mutekano w'abayikoreramo baba bimuwe ikabanza gutunganywa. Umuyobozi mukuru wungirije wa Rwanda Housing Authority yitwa Dr Noel Nsanzineza yigeze kubwira abadepite ko yavuze ko inzu igurwa ibibazo bimwe yari ifite byagombaga kandi gukosorwa na nyirayo. Ati masezerano y'ubugure byagombaga kandi gukosorwa na nyirinzu, ariko masezerano harimo ko igihe atabikosoye tuzafatira amafaranga agera kuri miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Kubikosora rero ati byaramunaniye nubwo yagiye kandi agerageza atuza gufata umwanzuro wo gufatira ayo mafaranga. Akaba rero ari ibyo byakomeje kugenda bivugwa kuri inzu ya RDB iherereye hariya ku Gishushu mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Gasabo. Ngira ngo ku bantu muhazi neza muzi ko yegeranye na Teredis ndetse n'inyubako ikoreramo akarere ka Gasabo, ni hafi aho ngaho rwose ku muhanda ujya Nyarutarama ndetse n'undi muhanda ukomeza ujya hariya i Remera kwa Rando. Reka rero mbashimire cyane kandi bifuriza gukomeza kugira byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha.